Sanibonani, welcome back to Chilling with uPhilile Papa. Ngiyabonga kakhulu you guys for tuning in. Thank you so much you guys for coming. So ke ungakhohlwa ukuthi like i-video ke sixoxe lapha you guys ngodaba kaZimdollar noMthandeni Manqele. Njengoba ubonile iclip yana engilahlele lapha esiqaleni you guys kube khona okufuthekisana lapha when it comes to uZimdollar noMthandeni Manqele njengoba nje emusho ngofutheki emhlutha le mic you guys emcimbini thizeni uZimdollar you guys umthukile uMthandeni Manqele emphuca laphana umbhobho kade uphethe you guys kwasuka isidumo lapha emcimbini iMotherOfAllFestival Festival ePeople's Park eThekwini ngomgqibelo ebusuku uZimdollar ithuka futhi ephuca uMthandeni umbhobho Igcokama Elisha Manqele estage you guys njengoba uyibukile ke le clip engilahlele lapha eqaleni you guys kuthiwa ke uMthandeni Manqele bungenalo ilungelo lokuthi enze lento ayiyenzile ngoba ke akasibambe isikhathi you guys uZimdollar ucasula ukuthi akasibambe isikhathi bese efuna ukuthanda ukuthi enze into efunwa uyena into ekanjalo you guys uZimdollar wathi asizukuzwa ngawe ufike late sekumele kuperform ke i-top 30 kulomcimbi you guys ukuthiwa ke iMotherOfAllFestival Festival. So ke you guys angazi uZimdollar ke baningi abathi akahloniphi abanye bethi lo ngeke azahlala emendweni ngoba isizathu saloko kwenzekile njengoba ehluthe uMthandeni le mic ngale yandlela ukazi oqedwa ngamuthi fosek abantu sebeloku bethi kusho ukuthi khona emendweni usebuye kaningi mina ngazi ukazi uZimdollar sebuye kangaka emendweni kodwa kuningi okushaya abalandeli bemsola kakhulu bethi into enziwe uMthandeni ibi wrong kodwa ke ukuthi uZimdollar amuthi foseki ke lapho ngale yandlela ngoba umuntu wesilisa ayilungile angazi ukazi uMthandeni ukuthi ungene lapha ne stage wamemeza wathi izandla phezulu sekufika inkosi kaMaskandi ke manje wathi uZimdollar mina ngizukuzwa ngawe ke buti into ekanjalo egazi kusho lokhu ngaphambi kokuqala ingoma namagita ngoma akhe agcwele estage uMthandeni emva kwesikhashana uthe evumisa izethameli ingoma kwakhona owesilisa okungathi umtshela ukuthi akaphume into ekanjalo ka so bafowethu isiphelile etime basho njalo abahleli bomcimbi njengoba uzwile lapha na ku video mayeshe siphelile etime manje ngathi ubevalelisa khona ke uZimdollar uthe sachaza kwaqhamuka uZimdollar lapha novele wamphuca ke le mic you guys what the forsak you know abantu bavele bajikjele estage izigubhu namabhodlela uthi sifuna ukunitshela iqiniso ke kusho uZimdollar lapha noma ningasishaya azifuna ukunitshela ukuthi kwenzakaleni so uthengwe kwesikhathi ke lapha abenikezwe sona bekungamele angene sekuqala i-top 30 lapha uMthandeni so i-top 30 yabaculi ababesembangweni weToyota Quantum egcinwe iwina uGatsheni so noma ningasishaya noma ningenzani angifuni mina ukonela umcimbi umuntu ongasigcina ngesikhathi fosa kwena kwasho uZimdollar lapha kuMthandeni Manqele ukazi akasichithanga ngesikhathi uvela wabonisa nje ukuthi akanasi isikhathi akufuthi kamncengi ukazi abantu babephuma ngobuningi babemcimbini badela imvula ebihambisana namakhaza guys ke lapha angazi iya trend ke leyo video ngibonile uZimdollar lapha nezama ukuchaza ukuthi ngicela ukunichaze ukuthi kwenzakalani ngoba mhlamba abantu bekukhona abangeke baze ba understand ukuthi kwenzakalani so uMthandeni mangabe nefike late ebese efuna ukufika enze umathanda washefica ummeme ke onguZimdollar ummeme wathi hayi mina kuyabona bhuti ayesakho isikhathi anginaso letha leyo mic wayihlutha ngale yandlela yogazi wasechazela kumphakathi ukuthi into eyenzakalayo yile uMthandeni yebo uyiguest but ke kune top 30 okumele iperform kwamanje esake isikhathi sidlulile ube late sekafuna ukufika ke enze into ayithandayo wathi uZimdollar hayi namhlanje ke baba so ingakho ke uZimdollar etrenda kanjena you guys benomthandeni Manqele into eyenzekile lapha ukuthi bekunomcimbi iMotherOfAll into ekanjalo you guys so angazi you guys uthiwa iMotherOfAll ayamaskandi uyathanda kudade lapha usezame nokuchaza nkosi yami ngiyabona zizama ukuchaza ukuthi no ilento ngitrenda kanje you guys uZimdollar ke bakhona sebesithi niyabona into ebingafuna babubheka iceli wathi babubheka iceli khona le ntombazane bathi uZimdollar uyabona nje ukuthi ishida ngawuthatha uZimdollar you guys sebesuke ke abanye abantu bethi yikho engawuthola umendo unjena nje emadodeni kodwa at the end of the day uMthandeni naye beka wrong ngeke ufike late bese ufuna ukuyenza into oyithandayo asithi bobabili babe wrong uMthandeni ube wrong ukuthi afuna ukwenza into ayenzile uZimdollar naye waseba wrong ngendlela ahenglishe ngayo isituation into ekanjalo you guys so angazi your thoughts on the comment section I'm sure ibonile ivideo ngicela ucomment usho ukuthi ucabangani ngodaba kaZimdollar noMthandeni like this video usubscribe ushare so usibona futhi kwenye video elandelayo bye ngaze ngatrenda ke ebusuku ngitrenda ngento bengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengixoba amakhona abantu abaningi abathanda uMthandeni bafethu uMthandeni weganga
Mthandeni akawuhloniphe umsebenzi. Njengoba lapha kwi-Mother of All Mthandeni ukhokhelwe imali yakhe njengoba eze lapha kwi-Mother of All. Mthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-Mother of All ngoba ubengekho kwi-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest. Onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition. Mthandeni benikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 kuzoqala abanye abaculi. 7 benikezwe ukuthi uzoperforma ngawo. Ewazi kahle lo 7 lo. Akasigcina isikhathi uMthandeni efonelwe lo Mthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2:09 Mthandeni bengafiki. Yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Maka kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavoti akhe kushiya ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike kunumber 1. Afika kuMthandeni ngo-9:30. Thunyela ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe incingo ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe bafika baxosha u-DJ lapha e-stage bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawa siburuke wabo ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengakaperform ubesashaya usiburuke nje bengakaperform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhlonipha umcimbi uMthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa uMthandeni ebheda nimvume ebheda uMthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina uMthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo uMthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleke lo dakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini uMthandeni ezezwakala okhozini uZimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda uMthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina uMthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into kuzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu uMthandeni enconywa thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi uMthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ esimqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi uMthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like i-competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdollar unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje suzokwaniwa umfana oyedwa okay lawa madoda lapha e-stage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala
ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda uMthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazozama ukuthuthukisa lo wamculo makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe nabancoma ukuthi bazinsizwe hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi isuke ibheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani awubheda uyabheda nje uyabheda Mthandeni uyabheda mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo ya asizile ukuzodlala lapha nathina thina sawufela thina lo msebenzi thina sawuthukelwa lo msebenzi lo thina sibuya kude thina noMaskandi abafana bafika izolo hayibo kahleni nini ngixolisa manginonile